President Museveni agambira ebinyumu abaziacha icharwa standardo omugombora ya bitere ku muri Mitoma district akusima ko muhwezi wa speaker mwishenjero Right Honorable Thomas Tayebwa na no kwigura kw'ekelezia eyayombekera rukwijikanye n'enkuru wa mukureze omugenzi Jorita Nkijarubi emazireho biliyoni 2 na miliyoni 8 They are demonstrating because they are self-seekers. They are saying these are people who do not want us to respect our values. And as Ugandans, as members of parliament, we will stand by the decisions made. President Museveni agarukire yaragira RDC na nabucuru kwataho ngo babinje abatahirire cyara cha mahunje Mitoma aho enyonyi yete kamere. Nabwanyuma Museveni agarukire yaragira ngo hatagaruka kugira owashaba bazire sento mu mashomero gabo n'abashome. Right Honorable Thomas Tayebwa arabwira abakozi ba government abinemo mukono go bushomankuzi ngo bakome byabo batahe kandi na nabantu baburijo barabwirwe okucendeza hamnywere ya waraji mzee kana akimanya ngo waraji n'amazimetshomesize konko kutukugikora niko tukujinywa kamuja kureka tuja kwira munongo so yashaba ngo turonde kindi kihingwa na abaremireho corona kuyizire muzeyi waraji yatubere kiziva abantu business zona za okwibo ko Mr. President kuya abantu bawe sente kwebembirwa bemeruka bamweho n'abatiro mu cyome gwatanise na RDC DPC na Deputy RDC Mire Center na Security Committee na bajiso na bakasara tubina rugura bari bagonera inyuma y'imitehimbwa ya tugambira ahabyubwegese iyo twatugambira abantu bitu yayongera kugamba nta kintu cyafo ekamoto icyo kintu kunojya ngo abantu ba ankore special bachikwata no butukugere cyanda konkatiri situminemo mugisha enjura omwene yijamu nabwanyuma ebikonje by'ekibina cya FDC bebembirwa wabira yesimbireho ahabwa MP bwa Ishaka Bushenyi Municipality Odo Tayebwa bahindukire bazo mu kibina cya NRM kandi president asigira babitere ku women sako miliyoni 50 hati nizira kimwe movement kandi tukakora akarukoma kakafanya ujyaje n'amana no kunkora abeshongozi b'amano mu ihanga abaromo Bebe Kuru Kenzo Sister Charity bachira hamukorogo kandi bacamwira abantu amakuru agagasha kwa Michael atwakire.